ikaze bakunzi ba MC Karori TV tujye gugaruka ku makuru yakomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na makuru mu byukuri atari meza ku ngabo za mu 23 cyangwa se biziteye mu 23 na makuru atari meza haba mu mujyi wa Goma haba ndetse no mu mujyi wa Bukavu kajya ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba. Ejo bundi ku itariki 11 nibwo ingabo za Kongo zifatanije na SADC SAMIDRC ndetse na Wazalendo na FDLR bagabye igitero mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bari biyibagije ko intare za Sarambwe zihora ari tayari cyane, zihora ziri maso zidasinzira namba. Nuko bagaba igitero barara barwana ijoro ryose kugeza ku munsi w'ejo ku itariki 12. Ni intambara mu byukuri yumvikanyemo ibiturika biremereye n'ibito n'ibitaremereye, ndubwo turavuga intwaro ntoya nini. Ni imirwano rero yakomeye irakomera ku buryo hari abafashwe baba Wazalendo n'abandi bo mu ngabo za FARDC bafashwe na M23. Ubu ngubu bari ahantu barabitswe, nibo bari gutanga amakuru y'imikoranire yabo n'ingabo za SADC. Birero byatumye M23 isa naho ifata ingamba ku buryo bukomeye cyane. Gusa reka mbabwire ko ubwo muri iri joro ryo kuwa gatanu tariki ya 11 Mata nibwo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu menshi. Na amasasu yaturutse ku mirwano ingabo za M23 zari zihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na za SADC n'ibindi. Vugizi w'uyu mutwe rero wa M23 mu bya politiki bamwita Lawrence Kanyuka yashinje ingabo za SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC kuba zaragize uruhare muri biriya bitero byari bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Ibi rero utibiteye bite? Ingabo za SADC nyuma yuko zigeze kumvikana n'umutwe mu 23 abagenerali bagahura na General Sultan Makenga Emmanuel ukuriye ingabo za ARC M23 baraganira uburyo zigomba kuzava muri kiriya gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma. SADC yo ari cyo ubwayo na ziriya ngabo za SAMIDRC ziri mu butumwa bwawo bumva ni igisebo gikakaye, ni igisebo gikomeye cyane ku ngabo za Afrika y'Epfo. Uti bimeze bite rero ku ngabo za Afrika y'Epfo ho? Perezida wabo Cyril Ramaphosa n'ubundi afite gahunda kwiyamamaza muri manda. Ibi rero byatumye ngewe mbamanukira ngo mbabwire mbere ku kuntu sasa bimeze. Ubu ngiye kubaha map yose ukuntu iteye. Nukuvuga rero ku bantu mutari mubizi, SADC yumvaga yarushije ubwenge AFC M23. Nibari bazi ko hari abantu bari muri M23 na AFC natwirwaneho bafite experience kuva mu myaka za 90. Ku bantu rero batabizi, muri MONUSCO haracyarimo ingabo za FARDC zikihishemo, mu nkambi ya SADC naho hayishemo izindi ngabo. Rero ejo bundi ku itariki 11 z'uku kwezi kwa kane izi ngabo za SADC zakusanyije Wazalendo, ingabo nke za FARDC na FDLR barangije bapanga umugambi ngo kwigarurira umujyi wa Goma. Umugambi barawunoza rwose neza barawunoza. Nuko M23 bafite ubutasi buri hejuru cyane ku buryo ibitero hafi ya byose babimenye mbere, bashobora kubikumira hakiri kare. Indwano yarabaye, intambara iraba, ingabo zirahondagurana. Hanyuma rero FDLR, SADC, FARDC n'izindi ngabo za Wazalendo bose baratsindwa. Basubira hehe? Basubira mu kigo mu kigo cya SADC. Bivuze iki rero? Ubu tuvugana rero inkambi ya MONUSCO yaba ya SAMIDRC cyangwa ushatse wavuga ya SADC ziri kwijana surveillance. Ngo zirarinzwe, zicungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane. Ziracunzwe, usohoka nta ruhushya wasabye barakurasa ko kanya. M23 yafashe ingamba zikomeye cyane. Ubu muri MONUSCO
ubu kugeze ubu ingabo za MONUSCO zose ziri muri Kongo kugira ngo usohoke kuva ku munsi weje usohoke mu kigo uri kubanza gusaba uruhushya ingabo za M23. Muri M23 rero abaretse bakisanzura bagasaka imodoka gusa, imodoka bakareba ibyijyanye, bagasaka n'ibyigaruye, ariko ntago basabaga uruhushya M23 gusa yasakaga gusa, ariko nta ruhushya basabye. Ubu MONUSCO ikiri MONUSCO turaguha jeto kugira ngo usohoke, ikiri SADC turaguha uruhushya kugira ngo usohoke, turaguha jeto kandi nongera kwinjira nabwo tuguha yindi. Ubu ngubu usohoka nta ruhushya, tugukubita urusasu nta bintu byinshi. Abo ayo ngayo amagambo rero M23 AFC mu rwego rwo kugira ngo barinde umutekano wabo barimo kugaruka neza ukuntu SADC yakoranye na FDLR igakorana na Wazalendo igakorana na FDLR nuko bagatera umujyi wa Goma bakawuhungabanya. Ariko rero hari agakino SADC yumvaga yakinnye neza yagapanzizi ko ariko kazayishobora kongera gufata Goma, none niko gatumye birukanwa muri Goma burundu. Uti rero byifashe bite? Ubu ndagira ngo nkumenyeshe iki kintu gikurikira. Ndagira ngo nkumenyeshe ko M23 yasohoye itangazo karundura. Iyo nkubwiye ngo itangazo karundura ndaje ndikubwire ukuntu iryo tangazo rimeze. Ariko intambara ukuntu iteye ni ibibazo bikomeye cyane. Ariko noneho ahangaha ntuza Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye yavuze ko AFC na M23 yamaganya yivuye inyuma uruhererekane rw'ibitero bihuriyeho byagabwe na SADC ifatanije na FARDC FDLR n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo igoma birimo ibyo kuwa 11 Mata 2025 bibangamira ituze n'umutekano w'abaturage. Kanyuka avuga ko ibi bitero byari biri muri gahunda ya leta ya Kinshasa yo kwisubiza umujyi wa Goma byasubijwe inyuma. M23 rero yashyize mu majwi SADC mu gihe mu kwezi gushize twababwiye ko bari bumvikanye, bari bemeranijwe ko SADC igomba gutanga ubufasha bwo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ziriya ngabo zizayifashishe zitaha. Icyakora ibitero biheruka kugabwa ku mujyi wa Goma byatumye iyi mishinga yose ihagarara. M23 ihita isaba ko ingabo za SADC zitaha byako kanya, icyo bita immediately to leave. Ubu rero none bimeze bitero. M23 yagize iti ibi bitero birica ubwumvikane buriho bwari bwaragiranywe na SADC ndetse bikadindiza umushinga wo gusana ikibuga cy'indege cya Goma, birahatiriza AFC M23 gusaba icyurwa ryako kanya ry'ingabo za SAMIDRC. Kandi M23 yasabye ingabo za FARDC ziri mu kigo cya MONUSCO kiri Goma kumanikamo amaboko ako kanya mbere yo kugira ngo ziyishyikirize. No kuvuga ngo M23 yasisabe ingabo za Kongo zikiri mu kigo cya MONUSCO kumanika amaboko byako kanya zanjye zigata ziza hehe ziza kwishyikiriza M23. Ngayo nguko rero iyi ni intambara rero yari iri mu mujyi wa Goma. Ariko rero bakunzi ba MC Karoli TV mu minota mike turaje tuongere tubahe iri kubera Kavumu muri Bukavu, Kivu y'Amajyepfo. Ndaje nabyo mbibahe mu kanya gato cyane, ndacyari gukusanya makuru. Weho icyo usabwa subscribe yawe ahangaha, ahubwo anabatari bashyiraho nibashyireho duhe like, unashyiraho comment utubwire uti ahangaha weho watubeshye cyangwa se watubwije ukuri, kuko ngewe ibyo mba mbabwira ni ibintu mba nacukumbuye mu makuru agiye atandukanye mba nakuye ku mirongo y'urugamba. Abantu bari hariya tuvugana umunsi ku wundi nibo baduhaye amakuru kugira ngo tuyabwire baba abanyarwanda, baba abakongomani, baba abarundi, baba abagande, baba abantu bose bakurikiranira ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Kongo bamenye ibiri kuba uko biri kugenda. Urero byarangiye ingabo za SADC zigomba guhita ziva hariya igoma. Ingabo za MONUSCO nazo zigomba gucungirwa umutekano mu kigo, nta gusohoka no gusaba uruhushya utarusaba. M23 yakubona hanze ikaguturitsa, nta yandi mahitamo M23 ifite kuko iri guhatirizwa gucunga umutekano wuzuye w'abaturage batuye hariya mu mujyi wa Goma n'ibindi bice byose. Yagize gutya ikaba yararibeye cyangwa se ikaba yarabohoye no mu bindi bice byose yabohoye. Njewe ndi Ntirenganya Charles, iyi ni MC Karoli TV, dukomeze kubana. Asante sana.